mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palugpisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungupisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-yat lading adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnandeng hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, eye kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
ing Regina Coeli, Reyna ning banwa tumula ka, Alleluia, pauli na meging karapat dapat kang mibait kayo. Alleluia, Sinubliyang mebye anting sinabi na, Alleluia, ipanalangin mo keking Ginoo, Alleluia. tumulak at magsaya o Birhen Maria, Alleluia. Pauling ginutune yang sinubling mebye, Alleluia. Manalangin tamo. O Ginoo, aking kapamilataning pangasubli ng mebye ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi. Minarapatan mong metula king mabilugayato. Ipabal mo, ipanigapumi king kapamilataning pamagamuamumi, king Birhen Ainduna. Akamtan ming tula ning biye alananga, paulina naman Kristong Ginumi. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoing sadyara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoing sadyara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoing sadyara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masasyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat karing kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pon-updated a detalye, din kaya katamong seat number pakapaskilla, king lalam daring kaya katamong luklukan. Pakisabi mi pong mayap, na isulod yula pong masalese ring kaya kayong face mask at face shield ang gamayaring ing misa. Dakal pong salamat. Mayap ayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapo ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Florentina Alvis, Adier David, Zenaida David, Jing Tuazon Between, Josel and Grace Between for their wedding anniversary, Gina Between Grabarski, Mr. and Mrs. Nilo Macabudbod and family, Dr. Denden Dizon, Remedios Espiritu, Peregrina Genroso, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margox Calara. Para king spiritual, para king physical, ang pong spiritual, pasalamat ng hapong pyo and dimang auring between and family, para king kapaldanan pamikakatawan ang pong spiritual ng Alberto Galarpe, Mendoza family. Para king kapaldanan pamikakatawan ang pong spiritual karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations,
Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, Francia Manyalak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Seaman Daniel Christian Hart, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Yabut, Manyo, Galang, and Pineda families, Teresita Celis, para King Malalagwang Kapaldanan, the Reverend Father John Anthony Tordera, Reverend Father Dixie Paras, Reverend Father Greg Vega, Herminia Reyes, Ashley Maria Kalingo Boyle, Emmanuel Buan, Arnel Buan, Ritzy Pablo, Janel Lingat, Helen Rosal San Pablo, Crizel Sanchez, Janet Senon, Clara Tulio, Faith and Grace Gatbonton, Estrella and Rahel Ignacio, Antonio Velasquez and family, Mike Chandani, Shoni and Eddie Tayag, Juan Cortez, Pinky Cortez, Alberto Pasca, Aris Pasca, Teresporo Pasca, Arceli Nuños, Marina Zapanta. Para King good quality extension of life and quick recovery ng Pilar Francisco. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Reverend Father Elmer Simbulan, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Johnny Uy, Ricardo Tan, Engineer Pete Tolentino, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Natividad de Choco, Josefina de Choco Tolentino, Alfredo Chao, Chua Tang-eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Federico, Simeon, Josefa, Vicky Manalili, Carmelita Aison Lee, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Misaelo Campo, Seferina Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Felipe Buan Jr., Francisco and Gelacia Ortega, Ernesto Ortega, Daisy David, Kit Jerome David, Rickmet Pineda, Nicolas Cruz, soul nearest to the gates of heaven, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Karen Dungka, Ilda Canyal, Tranquilina Grantoza, Caridad Cruz, Alexander Cruz, Rachel Peter, Felino Antonio, Roberta Antonio, Israel Miranda, Jeronimo Antonio, Fermina Antonio, Benita Antonio, Aurelia Estrera, Iluminada Tugab, Bartolome Sevilla, Basilio Antonio, Bernabe Antonio, Vicente Antonio, Carlito Antonio, Gloria Antonio, Concita Antonio, Evelyn Antonio, Gloria Tugab, Leona Estrera, Celestino Puno, Eliseo Puno, Francisco Puno, Dennis Marcox, Ricardo Pabalan, Valeriana Ordonez, Leoncio de Leon, Emmanuel de Leon, June Bondoc, Erenio del Armante, Rodolfo Soriano, Felipa Henson, Luminoson Henson, Maria Antonio, Lily Antonio, Esther Moldong, Bienvenido Antonio, Fernando Antonio, Domingo Antonio, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Danny Reyes, John Erickson Colala, Erica Mary Colala, Concordia and Anacleto Panlilio, Antonio and Antoinette Panlilio, Ricardo and Sylvia Torres,
Jaime and Javner Torres, Monsito Rodriguez, Constancia and Evaristo Rodriguez, Ronel and Noli Rodriguez, Amor and Ruben Rodriguez, Sonia and Eduardo Salazar, Enrique Cruz, Belen Cruz, Feliciana Enriquez, Jose Enriquez, Ireneo Carrion, Luz Viminda Santiago, Arsenio Feliciano, Wingard Feliciano, Justin Feliciano, Lilian Nang, Benjo Chua, Basilia Lumanlan, Matilde Cabigting, Nang Sen, Juanita Cu, Jaime Lau, Teresita Melgar, Fortunato Lumanlan Sr., Carmelo Tarzan Lazatin, Pedro Gorion, Aurora Gorion, Leonor de Jesus, Alvin de Jesus, Lydia Nuki, Luciano Nuki, Gabriel Angelo Nuki, Fernando Cordero Tabaris, Apo Saneng Geron, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto and Bienvenido, Quirino Balahadia, Teresita Balahadia, Gloria David, Angelica Santos, Ricardo Santos, Rodolfo Santos, Roberto de la Cruz, Aurelio de la Cruz, Lutgarda de la Cruz. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. At sutana pungini king katlo ng Domingo ning pamanyubling mebye. Ing magmisa tamo po Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kinigpam poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ingginong sinubling mebye, manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Pakamalang kong kapatid, sisyan tapamuping kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, batamong maging karapat dapat magdawon, king sakripisyo ning Santa Misa. Aminan ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanagapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin yu ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos, ang mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa, king biye alananggam. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin kamo. O Diyos, daring mabiye, ninong maniwala king anak mo, sinubliyang mebiye, nung iya mabiye busal mingeni, emo'y paintulod kinging kamatayan ng pamikasala, lupiga na kami, uling timawa na kami kapamilatanan ng kayang daya, katman mo kami king kayang biye, ban maglaboy ti ka ring makapaligid kaya kami, kapamilatan ning dapat ning mipnong pakalulong pamamatawad, at king ganakang alang sukat, pasignangan mo kami, ing biyeti king banal Eucharistia, itiadwan mi keka, king kapamilatan ng Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't libro ring dapat ding apostol. Nga ng Pedro ka rin tao, in Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob, at in Diyos din kaya katamong pipunpunan. Ya, impe paligaya, kintalasuyo ng Yesus. Dapat ikayo, impe parakap kaya, at kaybat sikwilye king arapan ng Pilato. Pistaman burineng ipabulos Pilato, banalya at mayap. Dapat sikwilye at melaos yung inawad kang Pilato, antipong dapat ng mayap kaya kayo, impang kabulos na ning metong ame kamate tao. Samantalang impanibatanan ning biye, ya impe papateyo. Makanyan man, pepasubyanem niya ning Diyos, at inggil kaniti, ikami rin patut pabe patuto. Ngeni kapatad, balo ko king ikayo, at din kaya kayong mamuntukan, eyo tune, balo insablang depatanyo kang Jesus. Makanyan ang biryan metupad ning Diyos, itampe paulala ng makapuna, inyaking kapamilatan darig sablang propeta, sinabi na king ingkayang Kristo, dumalan niyang kasakitan, inyangeni sumisi kayo, at magbalik lob king Diyos, bang luminis kayo, at may patawaran la rin kekong kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Lunusan mo kesano o Ginoo. Lunusan mo kay sana o Ginoo. Pakibatan mo ko sana o Diyos sa makatuliran, ning kekan daralong ko, king kaligaligan ligtas mo ko, lunusan mo ko, at pakibatan indalangin ko. Lunusan mo ko sana o Ginoo. Gana kanyo king makapagmulalang, indapat ning Ginoo karyan tapat kaya. Pakiramdaman na king Ginoo, potang kaya mamaos ko. Lunusan mo ko sana Ginoo. Ding dakal karelak kukutang, ninoy imakabiyek, kanuanan kaya katamo. Lunusan mo kaya sana o Ginoo, ing lalong maragul at tula, pagkalumo kim puso ko. Lunusan mo kay sana Ginoo. Payapa akong magkera, at agad-agad may patutod ko, uling ika mo bukod o Ginoo, makabiye kapanatagan kilob ko. Lunusan mo ko sana Ginoo.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong anak, susulat ko iti kaya kayo, ban kayo mikasala. Dapat nung ating mikasala kaya kayo, atin tamong talapamilatan kingig pa. Ing talapamilatan niya, Yesu Kristo. Ing talapamilatan ay mga biran. Uling Yesu Kristo mismo, yaing menatbus karing kasalanan tamo, at aliwa mo karing kasalanan tamo, nune patina karing kasalanan ding sablang tao. Balu tamo, king akikilala tayo ing Diyos, nung tutuparan tala ring keyang kautusan. Ing sasabing, baluke, dapat enala pamintuan ding keyang kautusan, iti mararamya at alayo keya ing katutuan. Dapat ing tutupad karing amano na ning Diyos, ganap na ing lugod na king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoong Jesus, gawan mong malino ring amano kaya kami, palablaban mo king lugod ding puso mi, potang pakisabyan mo kami. Ing Ginoong manatiliya kaya kayo, At kaya ka antemurin, pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Ding adwang alagad, belitara ing milyari king dalan papunta Emmaus, at nung makananuring akilala ing Ginoo, inyang pemirasone ing tinapi. Kabang babalita iti, kabudabu di Jesus mismo at yubusalda, nga nakarela, ing kapayapan manatili kay kayo. Dapat may ngatakutan lang at may ngilabot, uling balara, multuya, ing akakida. Inya nga ng Jesus karela, bakit magugulo kayo at may kakuno? Lawan nyo laring kanakong gamat at bitis, at kilalanan nyo king ako at alang aliwa. Salatan nyo ko bayong akit, alayang laman at butol ing multo, dapat ating ko, antimo ing akakitsyo. At pangasabi na niti, pakit na lakarela ring gamat na at bitis, ela pa mo rin maniwala, uli na ning marabuldang tula at pangasdan. Inyakitang nakarela, ating kayong nanuman apangan kete, dininandeng kapirasong ningnang ayasan, kinwaniti at pengan
king akakida. Kaibat nanita nga nakarela, ing amanwan ko kanitang kayabay ko pa iyapin iti. Kailangan ing matupad, ing sablang misulat tungkol kanako, king batas ng Moises, karing libro daring propeta, at karing dalit. Kanita, biklat na lapamisip, barong aintindihan, ding kasulatan, at sinabi na karela, anti kanining makasulat, kailangan niyang dumalan kasakitan ing Kristo, at subliyang mi, king Katlungaldo, at king Lagyuna, ing pamanisi at kapatawaran ding kasalanan, sukat mi panaral, karing sablang bansa, magmula keti Jerusalem, ikayo, ding testigo, kareting sablang bage. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Antimurin po ding makiyabing ining kasalukuyan. Ayat karing karelang pibale-bale through online o live streaming. Good morning po kaya kayungan. Dakal po salamat kaya kayo, kaya kayong pamamuntaketi, bistaman po masakit, delikado, minta kayo keti. Papakit siya, ing mabiye, Ginong Jesus. Ing kaya katamo pong Ginong, iya mo pong sinabi, karingega na ganang mitalakad relihiyon, iya mo yung sinabi, ing dumalan niyang kasakitan, patende, dapat subliyang miye. Lawen niyo po rin mitalakad relihiyon, metelangan, pero la sinubling mebye. Papakit na inyang Yesus, meteya, metong yang tao, dapat inyang sinubliyang mebye, metong yang Diyos. Amen? Inyang meteya, He died as a man. Meteya, anting metong nga tao. Pero sinubliyang mebye, anting metong a Diyos. Inyapin po kaya katamong Katoliko, Jesus, tunay ang Diyos at tunay ang tao. Ding pamamasa po, manibat pa niyang Easter Sunday o ning misarayang ing pisamban kanito. Tungkol langan po keng pamanyubli ng mebye. The reality of the resurrection of Jesus. Katutuan king yasinubli ang mebye. Bistaman ding alagad na elatambing meniwala. Nganapin po nitang the late Archbishop Fulton Sheen, an American Archbishop, Amerikano ya po, nga na sinulat na misan, inyang meteya i Muhammad, an Arab religious leader, the founder of Islam, inyang meteya, ing metong kareng leaders na linwalya keng tent, magdalayang espada, at nga na pong migsalita, ing Lagyuna Omar, Meteye Muhammad, ing karelang founder, nga nang kukulisak, ninuman ing sumabing Meteya i Muhammad, patengke. Na po atanggap meteya. Ninuman ing sumabing mete Muhammad, patengke nga no. Deni naman alagad na ning kakatamong Ginoo Jesus. Tinggap daing kayang ing kamatayan ng Jesus. Pero era atanggap ing kayang pamanyubling mebye. Inyapin po Jesus,
nanong gawa na, pakit siya ka rin alagad na. Bistaman po area kilala. Maria Magdalena, anyang pakit siya, Jesus kang Maria Magdalena, bala na gardenerya. Inyang dingadwa ng alagad Jesus, pauli laking Emmaus, may kiyagnan ni Jesus, ere po akilala, balada ordinary traveler mo. Dapat inyang salangin na lang, Jesus, mi pakilalaya king kapamilatanan ning pamamirasong tinapi. May miraso ya pong tinapi. At ngeni, king ebanghelyong binasa ko, balara, multuya, ere po tambing akilala. Eme akilala Jesus, nung ena ipakilala ingkayang sarili. Akilala miya mo Jesus, nung pakilala ng kayang sarili. Nyapin po, nung akilala tayo Jesus, the risen Christ, the risen Savior, akilala tayo, uling pepakilala na ingkayang sarili. It is a gift, metong yang kalam, potang akilala me, Jesus. Pepakilala na ingkayang sarili. King Ebanghelyong binasa ko po ngeni, nanong milyari, pakit si Jesus. Balada multuya. O, nanong tambing sinabi na, uling tatakot lang. Ikayo po ako, tatakot ka rin multo. O tatakot kayo. May takutan lang muna naman dining nalagad na, balarang multuya. Dapat Jesus nang sinabi na, kapayapan, ing kapayapan, manatili kay kayo. Peace be with you. Ang tinamong sasabihan, na kayo tatakot. O ini ako. Kalingwan nyo na itang may labas. Ang tinamong sasabihan, may God give you all the good things. Nya po tapong mag-peace-peace tamo. Peace nga tamo. Nanong sasabihan tamo kanito? Ibiyanake kaning Diyos, ing ganaganang mayap at makakayap. O ita po yung peace. Ibiyanake kaning Diyos, ing mayap at makakayap. Kaibat na nita, may nga takutan lang, may ngasdan lang, pero matulala. Pepakit no ring kayang gamat, ampo pang bitis. Bakas daring paku, ang kening palad ng popakarening bitis na. O yan. Jesus po lawenye, obat ating kingkayang katawan, glorified body. Alimbawa, makasarakeni, milubya, agyang makasara. O itapuin kayang glorified body. Kay ba't na nita biglayang mako? O itang glorified body. Pero tinying bakas. Ne po kasakit pakintindihan. Kay ba't na nita manganya po? Ing multo, ba, ala ni ene man mamanganing multo eh. Pero iya, lungob ya, pakit siya, kay ba't na nita, makoya, malyaring mako. Mag-disappear ya, pero akakit mo lang, ding bakas daring paku. Bakit po enole ko? Bakit po enole ko ring bakas daring paku? Atin pong metong nga santo, misan, pepakit siya satanas kaya mig-disguise siya satanas. Nga ng satanas king metong nga santo, ako'y Jesus, nga nakanong makanyan satanas. May kibat siya yung santo. Nung ikaw, Jesus, pakit mo lang, ding bakas daring paku mo.
O neng alaya po, alayang pakit, inyapin, aliwa ika Jesus. Detang bakas daring pako, the scars, the wounds of Jesus are not badges of shame. They are proofs of love. Inyapin po, eno lalako. King lugod na kaya katamo, meteya, para karing kaya katamong kasalanan. Mabiyeya, nung ngaya po mabiye, ba, aliwanang pisasabihan. Nung ngaya po sinubling mebi Jesus, alatangin ni Keti. Nung ngaya sinubling mebi Jesus, alang Catholic Church. Nung ngaya sinubling mebi Jesus, alaing kasalpantayan ng tao mo. Pero sinubli ang mebi, nyapin po ding pamamasa, ding ebanghelyo, metong lang pruweba na Jesus sinubli ang mebi. May nyawa dya pampamangan. Lawin niyo po nga nakini, atin kayong nanuman apangan kete. Ini po metong yang pruweba. Aliwa mo itang yung kutkutan na layang laman. Aliwa mo itang ding telang pamburol makatuklipla. Aliwa mo itang ikid de. Nune, may nyadyang pamangan. Ing pamangan po keng Biblia, keng scriptures, food is always associated with life. Ing pamangan ne po, ken scriptures, po ang ating pamangan, mamangan. And eating signifies that the one who eats is alive. Ninuman ing mabye, mamangan niya. Only people who are alive can eat. If a person is able to eat, then it is a manifestation of life. Ikayo po mamangan ko pa. O mamangan ko pa. Buri ng sabyan, mabiya kayo. Anya Jesus may nga niya. Papakit na king mabiya. Potanging tao po, potang di kami maglanya kami, kanitang normalin sitwasyon. Potang muntaki ka rin masakit. Potanging masakit, ene miminom, ene matudtud, ene mamangan, malapit ning mati. Ing mete, ene po mamangan. Nya Jesus, pe bakit na king niya mabiya, inyang menya wadyang pamangan. Eating not only symbolizes that Jesus is alive, and namo pe bakit Jesus na mabiya, He shares His life. It signifies the reconciliation brought by His presence. Inya pong may nyawa diyang pamangan at may nga niya buri ng sabihan, may kipagkasundune karining alagad na. Emo itang may nga niya uling mabiyaya. Nano pa pong buri ng sabihan ninyang may nga niya, the breakfast meal was an occasion for reconciliation between the risen Lord and His disciples. Uling din pong kayang alagad, baluta mo pigtak silang din. After all, those whom He invited to take breakfast with Him were His disciples who abandoned Him, who for sure iyalikwande, gilutande, lingade, penganyayari, at iya may kipagreconcile ang pasibayo.
O yan po yung ginuta mo, Table fellowship, karen pong Hudyo, was not only a sharing of meals, it is a gesture of oneness and mutual acceptance. Niya po tang halimbawa, piyesta, kumbiran mo retang kekang kakasundo, detang kekang kayabit, kakaluguran. Muntala, uling kakaluguran mo lang, makipangan lang. Pero istong balo may pumbalo, istong eya may kipangan. Buri nang sabihan, may kakasundo. Nyahita mo po, lawen nyo yung Santa Misa, metong yung pamangan. Jesus is alive. Pa kanana katamo, bang kanita, ni kabiyeta mo. Iya mismo sa sadyaning pamangan, mabiyay Jesus at makipag-reconcile kaya katamo. Nyahita mo pupunta tamo kayong pisamban. Potang sisimba tamo, O nengeni, masakit po yung sitwasyon niya dengalwa at yun na laking balay. Nano pong buri nang sabihan ngening depata ng Jesus. O ini po, Jesus' life, death, and resurrection was not so much a doctrine to believe, but a life-changing story. Buri na pong sabihan, ngening sinubli ang Mebe Jesus, repentance, conversion, loving one's neighbor, forgiving one's enemies, caring for the poor and the outcasts, all these things that seemed impossible became possible through the risen Lord. Where Jesus is, everyone was welcome. Everyone was taken care of. Everyone was valued for who they were. O ini po yung kabaldugan ning pamanyubli ng mebye ning kakatamong Ginoo. It is a life-changing story. Jesus sinubli ang mebye, susubli na yung biye tamo. Inyapin po kini nga na, king Ebanghelyo, may panaral ing pamanisi, pamaing gulot karing kasalanan, manibat Jerusalem, ikayong maging testigo ko. Keng first reading, na ano pong sinabi na keng first reading, nga na, inyangeni sumisi kayo, at magbalik loop king Diyos, baluminis kayo, at may patawaran la ring kekong kasalanan. Sumisi, painggulot ka ring kasalanan, ulingin kasalanan tamo po, atin ang kapatawaran. O ining life-changing story, itamo, susubli ng Jesus ing bieta mo. Susubli ng Jesus ing bieta mo king paraiso. Bayo lami kasala diada ng poyeba, alam kasalanan. Po? Alang kamatayan. Nya pinatinang kapatawaran ka rin kakatamong kasalanan. Ipanaral yung pamandisi ka rin kasalanan. Uling, Kristo, babalik na itang bieta mo, itang biye lugod. Inyang atiluking paraiso diada ng poyeba, kaya bedeng Diyos, ating lugod, alang kasalanan. Anyapin ngeni, it is a life-changing story. Nung Jesus sinubli ang mebye, sinubling biyena, misubling biyena, susubli na mo na naman ng biyeta mo, biye ning Diyos, biye nung lugod, potang eta na lulugod,
may kasalatan. Nyapin po yung kasalanan. What is sin nga ko? Sin is the refusal to love. Babalik na ng Diyos ang biyeta mo, lugod-lugod ka, kalupan na ng Diyos. Tapos sungeta linugod, o itapuing kasalanan. Sin is the refusal to love. Nyang sin, S-I-N. Lawan making lubutad, I. In maging sentro, yapin ing sarilitang mo, ing sarilitang kaburian, kaya maging sentro ing Diyos. Potang sentro ng Diyos king biyeta mo, may biyeta mong kalupa na, lugod tamong kalupa na, at tukyan tamo, ing kayang kaburian. Inyapin po yung second reading nga na, ing sasabing baluke ing Diyos, dapat enalapamintuan din kayang utos, iti malaramyo, at alayo kaya ing katutuan. Dapat ing tutupad karing amano na ning Diyos, ganap na ing lugod na king Diyos. O ini po yung bunga na ning pamanyobli ng Mebi Jesus, lugod tamong kalupa na, at tuparan tamo ing kaburyana ning Diyos. Tuparan tala ding kayang kautusan. Nung ngagawata na po ini, ganap na ing lugod tamo king Diyos. Kayang tutuking Domingo, impong pag-aralan tamo, yapin ni Jesus, the Good Shepherd. Good Shepherd Sunday, Jesus yung mayap apastol, yung magpastol kaya katang. Amen. Ipasiyap tamo po ngining kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Hesukristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas yabanwa, makalukluk, wananing Diyos, ibang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mokum karing mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mye ding mete, at king bie alanganga. Amen. Kaya bening Ginong Jesus, busal tamo, manalangin ta kaya at nga tamong sumabi. Gino ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pagkaluban mong sala, retang makibalu keka. Bustan mong makiramdam la, kang Apostol Pedro, at king kekang iglesia, kabang patutula, king pamanyubli mong mebye, inya ngaming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, patawaran mo ring mabibye, king pamikasala, bustan mong makiramdam la, king Apostol mong wan, at king kekang iglesia, samantalang tuturura ring kekang kautusan, inya ngaming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pagdala mong tetagan, detang masisiralo, bustan mong makiramdam la karing alagad ning Emmaus, at king kekang iglesia, kabang sa salitara, nung makananura kang akatabno, inya ngaming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, manatili ka busal mi,
ake kang balayan. Bustan mong makiramdam kay king makasulat king Biblia, dikil keka, at bustan mong amunan na kami, ning kekang amano, inya ngaming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, manatili kang kayabering sablang pakamalan, at ipanalangin ni, pakiramdaman me ing kekang iglesia, kabang panalangin nala, inya ngaming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. King kasalpantayanan at kapanaligan, manalangin keke ka o Ginoo, bustan mong sumulong keking biya mo at lugod, ngenit manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapan ng Diyos, ikpang mayupaing tutu. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kekatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mo reting regalong iba't king kekang Santa Iglesia, ing maragulatulang pigkalog mo kaya kami, mirasa na king kayang kaganapan karinbanwa, itiyatwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimurin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos, a ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya.
kapamilatan ng Kristo ginumi. Pupurian da kaking lubos maragulatula kaniting panawuning pamanyubling mebye. Inyang Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Iya pamurining kaming pari, ingke kaming talapamilatan, aparating paraking kapakanan mi. Kristo yung biktima ang enamate kapilanman, ing kordero amisan metena, mabibiyaya manggaman kapilan. Ing tulaning pamanyubling mebye, babayuning mabilugayato, kabang ding sablang koro ring anghel karinbanwa, daralit ding kekang ligaya, layon makiabi kami kingalantok ng dang pamamiya kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o higpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at may pasalamat siya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amay dawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Inyangin ing gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebiya ning anak mo, taraon mi kaya kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoy yatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, anpong pari. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepainawan at maninaing subling miye, at ding sablang meyang nabiye, lalong-lalo na yung kekang talasuyo, i Father Elmer Simbulan. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pangkaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning Ginong sinubling mebiye.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulok, parati kaming mikabus king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemorin. Ipakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king apuna ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad, at iyatsat laring palad o gamat, para karetang tanggap, malyari tapong lukluk o siklaud king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, balikdan ming mipnong ganaka, ingke kang balayan, ang magkasakit at magdusa, at kapamilatan darating misteryo ning Pasko, idala mo kesa naking ligaya ning pamanyubling miye, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamati na karing dakal at tao. Adon mingeni ke kayong balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat mi ke kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mi ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milaring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalaan mo ring doktor, nurses, ading sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyo la ka ring masakit kang bening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawa na kumayap nalasan ng malalagwa. Ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miya mo nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panawon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsabdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mikeka, San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sabli, pasibayo, reminder kayo po, in celebration of the year of St. Joseph, as declared by Pope Francis, ding pari, the HRP clergy announced the holding of monthly masses in honor of St. Joseph every 19th day of the month of the year 2021. Atinta mo pong misa king San Jose Chapel every 19th day of the month. So bukas po, April 19, ating misa king San Jose Chapel alas 6 po ning bengi. Kadwa, takal po salamat kaya kayo, king kaya kayong pamamuntaketi, ating Diyos bendisyonan na kayo, king kaya kayong pamagsakripisyo. Aran timurin po at intamong little fundraising sale at depatio.
teta pong bisa, potala na korugong pera. Mamasakit po, sasakiting biye, sasakit. Nya, kaba pong sasakiting biye, lalo tapang palto, ingkya katamong kasalpantayanan. Mimingat po, ing COVID ngeni, lulubanan ng pamilya. Keng pamilya, keng pibale-bale. Nyagyang at syuko po ka rin pibale-bale yu, kailangan mag-face mask kayo. Dakal pong miyayawa. Kasi po ang mamanganta mo lalong-lalo na alatang face mask, alatang face shield. Nang misan dikit-dikit la pa, kay ba't mga talamsik. Po ating COVID, karianing kayabe, etamo po balo. Yan ang ating kong bisita, o kaya may kipagbisita kayo, mimingat po. Mabilis siya po ngayon kumalat. In new variant, alaya kanong symptoms. Kanita niyang baybayan, milako ka pang amoy, panlasa, nang misan lalagnat ka, ngeni pula ito. Agad na kang siran keng kilog. Alang symptoms. Ngayon po niya mimingat po, o itong pekamasanting diling vaccine, mimingat. Mag-comply tamo po, tukyan tayo po in gobyerno tamo nung nanong sasabihan na. At po ang atsyuta keng luwal physical distancing. O ini mo po ingagawa tamo. Deng hospital sapak na la. Agyang ating kang pera ngeni, sungalang hospital alapa mo rin. Nga po, nya o ini po yung pekamasanting dile mimingat. Nang misan o itapin, maglakad la at ilang face shield pero makatasya. Mag-comply tamo po. Please be obedient. Be obedient. Po, o ini mo po yung kakatamong panlaban. Malwat pa po yan. Itamurgo ing pekakaluluwata hanggang ini sasalita pang bakuna. Titak pa mo po yung salita mo. Nya, mingat po. So, kaya kayangan po, dakala salamat. Kalakad kayo para king tauling bendisyon. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ding kaya kayong pamilya at ingatan na kayo ning Diyos, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daun ne, umeta na king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Para apanatilyan tamo ing istong laut king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding asherets. Ituro da po kaya katamo ing istong dalanan, paluwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog ding forms king kaun, ang makakabit lele daring pasbol. Dakal asalamat po.
Mapilang kapabaluan king pamamuklat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling nguran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may ang asher kilog, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ng ashers para duangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ang ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatsyat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, putal nanding anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.